Kajingi ki baklem bu por halor kajingki udor pelat ke petrol ber diesel. Pelakot penlong da Megalia Joint Action Committee on Commercial Vehicles. Harkat kajing kersan langka NRLTODA. Kelayaj batch kemat West Kasil District. Hakabala saki babarok ki kali kamay bakentup ki local taxi, ki maxicab, tourist taxi, ki auto rickshaw, pick up bat ki bus. Kila sange kamay kum si pentaban penpau kajing persya halor kajing kuman jeng sorkar ban penhiar no ekador jeng kumpnyang. Hasor nong stoin na siki ba dan kaweru ka kali kamay. Like no tangki kali shimet ki bayaj bayang nakabentai ki kam lejong habas ngokhya bayole se kandon kano gajing sya pentut ki pajba namar kate gajing ki bala penlong deke MJA CCV nakaliang district magistrate ke West Kasil sebab tilingwa ula penjari deka kandon iwei saw CRPC ban khangla di kinu giriu shimet ne kenhun ki ba penbor penting ne pentut ya kalai kawan ki pajba komjo ki kali ki baket jingkit